bapolisi chief batakora mu mutumba kabara mukababinga batona aje mukababinga nibakora Abebembezi b'ebyango muri ntungamo barabugwo kureka kwandikira ba manerendas habwo muze bwo kwaka batahi baba mataka Omuburyo Butahikire baco bakabaretera ubworo ukwiheri izoba ibiro byo kwezi 19 Chairman LC1 Chairman LC2 Chairman LC3 abembezi mwana buri ko hanze mudaga kusaininga ibintu yaba manerendas mutagacira munonga because ba manerendas abamo bayirwa baba yayi munonga ibintu yaba manerendas mbijeho mu byesasa Oriyo muhwezi w'umujwecego wa mukuru w'ihanga omu district ya Ntungamo ahabwishaze rya Kajara omwami Bashabwa uri kumanywa nko mugogozi yagambebi ariko rabara kandi no kwehanangirizo bwo ariko reko kwatoho habwa abamanerendaza bari kutwara amataka gabatahi babo omu muringo Butahikire ari kugira ngo abinji nibakorengana n'abebembezi bebyanga kwandika endagano ze bishobobo nigo muringo oguyayeto g'ubuyayi harba manerendas awene bongera kubona bonesa abantu mu district ya Ntungamo munabona televiziyo baruma manerenda watu ngo murebe ngatari kisarani atari kizu atine songa turi kudinga na bache person LC1s iwe chairman LC1 tokuja kurga ogastama n'abantu bakakorera gana y'imtoro 30 umuntu bakamana 30 ukamukorera gana habaju ya miliyoni 30 umuntu kuyaguza neka yeye kuyaguza ibintu yona kandi no kumanya amazima umuntu ngo muto muntu nka 30 turi kintu cy'umuntu kanzi kushwazana twabantu tukore ibintu byona tubiteke mu turukubarera myinshi kandi ari bwambaho no munyamakuru witu aha office yo muhwezi w'umujwecego wa mukuru w'ihanga ahabwa district ya Ntungamo Bashabwa yayongera yayihanangiriza abantu ubutagaruka kwakarura bebembezi ebenkora nkejo we must deal with you so bacha persons ibintu byena mbiriki kandi abantu bitu baburiju akaruruka bacha persons ka muri kasutaro gatanga badanga katera bacha persons ubona abantu badiringa na mamane wenda bakabenga abantu mataka mutaka baga rumunte kandi kumuna abagari mutagaruka mu office ya RDC nguce imana tukozere kubingo ibirebe aragera hamuramo because umuntu mugana murengo n'umushubu mukana mureba ngo nuko mukaba muno ngo problem yecha maka kama mkwata mwongera karu kumuna muri government nimbi kandi ngo mukwero ndabashuma banyu hafe nduru n'umutere yaci muni mwana nimba shaba tubaburiju mukize kuruye murongo basha persons bona abayayi abashuma mutabagara kubagara hande hatu mbagizo mubabingira kimwe bataye muteka habebeza ababonire amurukwetenga Ogu yayongera yarabura bari kutabora ubusinge bw'abantu ngubonka office ya RDC otiroho n'abebembezi ba district hamwe n'abe byo kwerinda bona bari kugumiza muno kwatanisa kucondoza okuronde nkoze bibi kandi orakwatwe wena naza kukogwaho nguko amateka gari kugamba Ntungamo district turiyo tukore n'umuntu ya security kandi at least n'ikintu tugashaho nyonga tarika kujya no obande chirosha mukaga bano mushaka 8 tino kumbuza tino kungwata twatambura twaronda abantu abo twatesera security team abantu abo kutima abantu margande hatro kubagamba kunju munonga ngu haba ho buvuzi obuhamere ngu umuntu amushanja ine cyo afutima abantu mu municipal to mu district ya Ntungamo district to akwatwe atwego mukota vunanwe kandi chabasika nawe asavinje nkabanje because nebintu bimunonga okushanga ngu abashuma bene bita ngo bita abantu mu district ngo office ya RDC tustamya don't know safe abantu ngo babatema bashabwira hangu utongura safe RDC mu district titoka ba safe Bashabwa yayongera yasime nkora ya mukuru w'ihanga hamwe na minister w'eshongazo bwa president Umucyaramire Babaranda ahabwo businje n'enkorakora ne bari kongera mu ihanga na mnongo kw'abantu sente za parish development model ezo kubiho mu bworo niwe yaraburira bemiruka okwereza j'abantu sente zikabiho mu bworo nko kucishemerire hatari mu kurya nguzi kandi ngo kwejumba
bombero mu nkwara yo kuteraho kuri manganye sentezo naija kwatwaho abuzibwe kamwe na tubiri kandi akogweho amateka PDM yitu ntwena ngetambureje kandi ngenda kusaba bakawu abari mu rwego yanyu mukwato muhanda gwanyu mutahe at this time abukuba it is too much niba mukura ba chief ba parish chief ko haso ba down agents ba ho so Kutatwara ngo ko batone Byabantu imwe mirimo yanyu dahingira so president Museveni cyangwa mu mushebeka ni ko yanangirize n'umugozi nubwo ni ifano muntu kikuja kuza mu district ngaje yawe yo kuzarwamo tukahurira ngo abashara bashoko ngore sinza government no ikintu cyugire mnonga tubatakuya ba government hatukuringa betanje kuyamaza akasende ka PDM amota cheka kwata mu president bakamusaga nakabu kani imagine apana mwana nani bashara bantu baje bantunga mu district twindro mu system akasende ka PDM kuzima nakazumye ngo ukuleseho nondije ukuleseho so tukundane kandi turebe cyo ntoyiho ngo hangara president Museveni hangara tashigejime umugogozi hangara minister w'ubushomezi bwa president abwa modern television gasha kwa Precious Owembabazi omurintungamo ejene first district ya Ntungamo district enye kubana bane obuhereza bwona burusumus obuhereza bwona boniri abantu bakushemererwa enkorabiyone ukentwagogore enkorabiyona yargaho